Egipat, zemlja koju su vekovima obavijene tajne i misterije. Nijedna od tih tajni nije veća od onih koje skrivaju egipatske piramide. Ove građevine nisu samo neverovatni spomenici prošlih vremena, već su i ključ za razumevanje drevnih civilizacija, njihovih tehnologija, verovanja, a možda čak i drugih svetova. U ovom videu istražit ćemo najveće misterije egipatskih piramida. Pripremite se jer ovo putovanje kroz istoriju možda neće imati jednostavne odgovore. Prvo pitanje koje mnogi postavljaju je kako su Egipćani izgradili piramide. Danas znamo da piramide nisu građene sa modernim alatima, ali nisu ni korišćeni jednostavni alati kao što se ranije smatralo. To što je još uvijek nejasno jeste kako su Egipćani postigli neverovatnu preciznost i veličinu korištenjem samo bronzanih alata i osnovnih sredstava. Iako mnoge teorije sugerišu korišćenje rampe i dugi radni proces, istraživanja poslednjih decenija ukazuju da bi piramide mogle biti izgrađene uz pomoć sofisticiranih sistema građevinskih tehnologija, koje još uvijek nismo u potpunosti rekonstruisali. Da li su Egipćani imali tehnologiju koju mi danas ne razumemo ili je nešto drugo u pitanju? A takođe i jedna od najpoznatijih teorija tvrdi da su piramide možda bile izgrađene uz pomoć vanzemaljaca ili naprednih tehnologija. Iako nauka odbacuje ove tvrdnje, ne možemo poreći da piramide ostavljaju snažan utisak na sve koji ih posete. Piramide nisu samo spoljašnje čudo, njihova unutrašnjost krije još veće misterije. Unutar velike piramide u Gizi arheolozi su otkrili nekoliko komora koje su prvobitno bile skrivene. Zanimljivo je da su skeneri, kao i poslednji istraživanja iz 2017. godine, otkrila skrivene prostore, koji još uvek čekaju da budu istražene i možda otkriju podatke koji bi mogli promeniti sve što znamo o Egipćanima. Da li su te komore bile deo ritualnih ceremonija, možda su služile kao skladišta za sve te relikvije, ili su bile deo složene energetske strukture koja se koristila za kontakt sa svetom bogova, a šta ako su one svesno sakrivene kako bi čuvale tajne drevnog Egipta? Još jedna od najzanimljivijih teorija koja okružuje egipatske piramide jeste njihova povezanost sa zvezdama. Piramide u Gizi nisu slučajno orijentisane, one su precizno poravnate sa Orionovim pojasom, poznatim kao grobno mesto bogova u egipatskoj mitologiji. Zašto su Egipćani birali baš ovu konstelaciju? Mnogi naučnici veruju da su piramide korišćene za astronomske svrhe, kao uređaji za proračunavanje godišnjih doba ili kao mostovi za duše faraona. Da li je moguće da su Egipćani imali napredno znanje o univerzumu i zvezdama, daleko pre nego što je to bilo moguće prema našim standardima? Piramide nisu samo gravirane sa simbolima. Neki istraživači veruju da skrivaju tehnologije koje su bile korišćene u njihovu izgradnju, kao i potencijalne energetske sisteme. Na primer, piramide u Egiptu, a naročito velika piramida, mogu imati funkciju energetske stanice, jer su nekada korišćene za usmeravanje zemljotresa, kosmičke energije ili čak kao generatori električne energije. Iako takve teorije zvuče fantastično, nikada nije u potpunosti objašnjeno zašto bi Egipćani uopšte dizajnirali piramidu na ovaj način. Još misterioznije, izuzetno precizni geometrijski oblici piramida možda su uključivali skrivene matematičke ili inženjerske obrazce, koji su bili ključ za otključavanje drevnih znanja. Mnoge teorije sugerišu da su piramide bile više od običnih grobnica. Piramide u Egiptu i dalje ostaju jedna od najvećih misterija čovečanstva. Moguće je da ćemo jednog dana otkriti sve njihove tajne, ili možda ne. Ali jedno je sigurno, njihova magija i nepoznate sile koje okružuju njihove strukture i dalje inspirišu i zbunjuju milijarde ljudi širom sveta. A šta vi mislite? Da li su Egipćani koristili naprednu tehnologiju ili je nešto drugo u pitanju? Pišite nam u komentarima i podelite svoje mišljenje. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal za još misterija. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!